arwe ki thepen hem kana hok duna temalong Karbi Anglong Autonomous Council iam lungsing teron kerap ke pazerda Lumjong ingtia phan Moses ing hipwa bangpu no pakpen apran armutel Boxing coaching camp ke than ke paju lapen karja jam me ke paman ho Kardom pinya birta longpen nelisami raniti mukpi tangte pinya birtang ton pen arjuita Lakha kre pho Mahamaya MEC constituency ke parlo naralongati PS angkang arongalong tomon arwe ke thepen hemkan hok duna tamalong Karbi Anglong Autonomous Council iam lungsing teron humri dampen kera pazerda Chiti ni phai inkoya ningwe ajo zirlo por malom men tomon starting ke theki wanga jok Lakha kre pho Mahamaya MEC constituency ke parlo naralongati PS angkang arongalong don kre ke thom so se ke sung ka chetong dunang ahem tunatum ahem aret hengnu pon Bangso birta kilong pen chiti ni pha inkora isiarni adaba por malom Karbi Anglong Autonomous Council iam lunsing teron pen adimaklong along humiram pen tong sekot pen hemrit kasalog dia phan tangka pen akaprek akira pazerpo Bangso kahumida mahut VDC chairman Rajesh teron pen chenglok BJP song claim bang hubang piatum setong njeti Kedamtang jitia chikloni phai crate roxiarni ajo por phai sir ke ba por malong difu police station ke parlo habjan longki tiso arong asar Moses ingi arta ningkan engkora narkep malong West Karbi Anglong hamren ke parlo porbot arong asar lumjong ingti arta aplike pra phophan nopak pen apran armutel Nonakai emek pen kache theklong si moniet chat Bonta ning aloke dam nok su pwa sonsi jirpwa pocket dona pocket aphanta apran charmut that hai Birta kirib dunlong atengke apran kedam je karlitang lumjong ingti alanglike asomara tuma phan lokapachali jipura amithanga hem West Karbi Anglong pen nangbar potsi habjana long an nakang darpi Labang so husi lapuson akopai ke langno katetong ponang lupusi asupia tum herangket hengno nang pachini tu thak nang lihin kan koman tu si bang salam ki phul nang lihin Kitam tang aroi de barajo register cap apor kumat lan tela Moses inhi pu ahem te dak ngi nang litum ahem ka dah nang litum jitu kisung ke phobek jitu khotona ke apran karmu apran ke dam je bang phu kumat la ni li polo taki lumjong ti pu me to kumat sin ke alang li phan apran karmu la apran karmu da bang ke Moses inhi amen akoring ki tenang li mena sonne men ki ni nang litum korte bang pan ni korti ke dang thom na pen ni chikli nut dang ti nang li hem sabrab phan ke bang apran nama de lo tangte nang litum sarpi dolang avelo ni lipai da avelo ni tuma pai ke bi hek pen sigi thi mat ni tum phan ni bas sinang lang bom kachar li phan ni tum phan bi hek pen la in thek du nang hi pusi tuma nang kachar li bol sami no no po tuma kachar li kuros ki pen dang nang thupi bol lagi ko alu ni tum ning duk tik anu ni tuma non mas sinang ke lang po ten rong binong konar nang litum itu marong ke beso hamben kami baba ni tumhan pacharli nengi thek nengi posila da punu ham sido dak sikam klembom ni tumhan kacharli cross nang ripi bom kami bang nang thupi bob lo ni tumhan ko mas nang ripi la tenang li Lasining kimi parpi kidu kisung arada phankai ke kanghon ponwer Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang nang jinsora nang lang dun thapasi karolitang lumjong ingtia sopi bangkethom lapen astopo inura tumpen kachuning lipatupo nang kecari bom Karbi Anglong Autonomous Council ini tum phane kecari bom la kai Dr. Tuliram Ronghang phane nang litum hin pen kini kachuning riji asondoma kachuning riji lagi itu man ge mayok ta nang ripi bang avelo posi courier punon inuta lang tave lasi tumhan ison bak ke nang rap ningi kusi juning rilo
Jadi macam ni bab kita tu cepet mah. Lapang men tu dah apran ke dam je bang pu lapang te non apran karmu de bang pu lahan tu apran pen alang litum kace bhong cing ce sondom tum kaci bongo cincek thang da via prangke mila tum kam tak lem rapet la pen chura pet jun rapet la tum tamel bang sojo bang ke koson ko pine ni lida thek dun de lo arleng bang anon ke chilo bang ke ni li korte akleng silo athela bang so piposi dakan ke chongdat ke bang nang maute la sumar yang ri si bi hek si pa yang ri apai ke thi masila sumar bang plian por he panang li arni sidin hajira klem sila tuman skula padun masi hamren chongdat thai masi dak ni li hem buha dak ke habjan masih dak cek acu tudun. So poisa penap second year tum test exam falan tum pine pilok form fill up ya pan poisa nangeri cek macu tu sih kira. Masih le bang so poisa ka puthai pansi poisa ke hang dun poisa ke hang namal ka chong data din. Malah subang bom musi ko pitong to war beng nang che phone nili chinin de delo dak nili ka che thegon long ke nili ik pan already tu elo che thok. Masih la so ki tu sin nili thegon long ke arju rek the delo nili bang thilo to tu pelo posi. Masih yang ke kopiah polo tar jo thai dalo. Stamila dak ni lika chini du na teng plotang te ke thek don long madak atsar pita thek don long sini chini. Sila tum ko sonsi pudun de mal bang ni ta surit del bang ke. tenang litum ko PC puji itu lo no da phan pen te non kai dong tam council Ni tum luen order phan ke ni tum maning visi la sojo masila ke tu pet osu musia singhi phan bang ken lang tum pon de police ari deng su dai delo. Sami ho dai de ta pis tami ni litum ning du ko bang ke ni li apunulo so sumar apunulo aposila bang so sumar phane engine so memi athi bi hek panda paita ve apu inu vet se kapang rang lan sumar bang pita ahem ta ve arita ve non ta bang long lisi do ham renta si hu sumar tum kapor hilang pulo tante hu sumar phan ko masi ke lang ponili puya bang ke masila bang so ke lang dia phan ko son se klem mala banita chat chak thedalon hin man mane phanang di hin pen ko kachuni nilihin pen kacuning ri pidun gang tunga bangke ilitum kaita putang te tumasar CM sar tuliram ronghang alangli phan nilihin pen cuning ri pilo la bang so sumar bang phia phan kapor he ang ko lang por he bom lang posi la pen se so sumar kapor he thegi phan akerap pithe ka sonte nili an su se ninga rong yil pan alangli long taman su se nam yur jime doji atheni tumda apunu tumda thang da kerap thaya ja kongri Lapen halapu Moses inghia sarpia sarbura tumpenta apolang bialong asokang jongke aposi phoji pa sarlam thia sonsi non ke chetong lasini tum tami jin supit athyalang li asumara phan ke pathekji ka pereji phansi nang ingdapi bon ta nili supo bang apran impidat lasini tum tami un an penke kelang dunjia phan alang tuma phan jirap chitodun popasi thanpo ke phohot thang ta chichini ne dalo son no ne ni lita chichini ne dalo chijin so olo e athema la hay so martum ka por hiang se lang e apai le ke do ta ka di e usomar jang re bang na ka chong da si ke bang an ke ha phang pen le ni litum e ka ning ka che so ning ka che oi puta ka di sita ko son pen ko son ni li so po bang ke apran en dalo an ke nilikta han to jor chot nili hema ve nili re ra ve bang along le si ke do ha dak pe ham bren pen si bang na ke van si bang na puson ne si dak do kok lo an ke nili so po bang e son ke chok che do lo thu pet lo thana pon de lo na ri pe bang ta ve nili hema sor ta ke sar so ka li sar tik lo na hok ta si kai si ke long ji phana ve ani muan ta nili si po sai chot nasi alang ni tuma phani li rap pigji pu setani ti ta the dalo chijin so olo setani li yakong vidalo krong dong che chai ma choki juna krong ta ajas ta son sini li chelang kon bompo chelang dun bom magi pui la sa bang so bang ke elita ni tuma hin ni hin be chita ang kuma ning kang sama ling ke chok che de la po ko du nang kok po lan to ni le thini ni me thang pe na ma ke ni ta in da ta thek de lo don ki tam ta ta ni le he ma so lo ki ki pa na la nang ki ni thai le ka do ko be ta ke sa lo se la so ni me ne pu ni da ki ni ne pa na ko bu de te ko pai to mon ki lang ko so lo ni ki ni le lo an ke ni da ke so lo chok che de la po
nasi apu asua pukui ke apu kang yong asua pukui asu kang yong ke apu si pui pu ahong non ke asua pukui asu ke chok chia posi non ke apu tum apia tum hem si pui yare si isu nang ke punang la pen akimi kama tha po son te la son alam la son alum ke la son ku pai ke chito de nasi pipe de ne kinil kita muni de tum ate hang ke to ana malik ha ke to le te yong ye la ke yong hele chiri kita yong ye la ke Chiti ni pha in ko arani kang sang por phai plia por malom hanjang lang so sport association atum penchi patar piponsi hanjang lang so sport association a hongjaya long boxing coaching camp ke than kichut lapen under 15 and 17 boys football championship atuma phan karcho apitu athletic medal kilong dun atuma phan karcho ajame ke paman puna birota pherang ke bisnu lethepen birota na pali labang so me jiwan chandra pathak pensi charipon lapen Jameson terong pen mei ki phalam the jaipon alhiaman pen kasa kongchun bang Dr. Pankaj Teron HSA mati hanjang so sport association ameipu Jiwan Chandra Pathak Sanjeev Handikoy joint secretary Assam Olympic Association and secretary Gulaghat Sport Association Really Pronghang DSO Haren Ingti football secretary Kasa Rajen Rongpi athletic secretary Kasa coach Diganta Nat, national player Manav Handikoy, boxing secretary Gulaghat Jyoti Saikya, member sport organizer Khorsing Terang Everester Himali Togbi, president Sarihazan Bazar Committee atom Chatong Dinsi, boxing coaching camp Kethan Kijut, lapen under 15 and 17 football championship atuma phan karcho ame mesen pen patukso. Dak Hanjang Sports Association can jointly organize 1 month boxing coaching camp ini kijutsia nilo lasi niltum la cheklo ijon dak coaching gibi pen niltum theglong lo somatom ka improve lasi hala coach bangga ningje iglo je la kisuman cheklo ijon ke thamme alang ka isi dak akemisen positive out smart theglong lo la practice pen lasi alang ipulo dak continue practice ba la association guide convert lote hoitu dak national level ba international level kami player kami klang igi ku siningjo la sining arong lo je ini la Hanjang Sports Association ben DSO office ku ke cepaduk pen niltum ke matha tengela success lo la chiklo ijon coaching la pen dak Hanjang Sports Association ai han ka choron nai ke la pulo je alang tum ini Karbi Sports Association under 15 under 17 boys football championship long ka inter sub association alang li tumsi haila la si la nilihin la DSO hin bandala alang li tuman churu iglo asi nilidak Sports Association all members man tuning ritikang je la boxing pini judlo meni practice coaching mang jasita la tum la bor ipon sila continue practice bong ik mang po lanchol boxing ole bangon daw sumar total dak 70-65 bab sumar do continue dak practice kiwa plus ini tumta ini ngarong pick dak de la anu sumar ka chitong athema la pula soyojan na tu no la pu apart ki la boxing mangi akimi event ason lo plus ini tumta ma thalo je la akimi event tami la Karbi Anglong angkangka donang ko aku bor inan ko Karbi Anglong langhena long ta Sri Sri Ganesh Puja talon thon busi niletumalong birotana pali Langhena longkedo Sri Sri Ganesh Puja Committee penta Langhin rong supia long Sri Sri Ganesh Puja talondu. Puja long pacheton dun pen ason kachepate la pen kam du kardom ta padosi Ganesh aphan ro ar chopo. গণেশ চতুৰ্থী 2021 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমাৰ 3 বছৰত উপনীত হৈছেহি সেয়ে আমাৰ আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ দ্বিতীয় দিন যোৱাকালি আছিল আমাৰ প্ৰথম দিনত আছিল অধিবাস এই অধিবাসত আমাৰ গংগাক আমি আহ্বান কৰি আহিছোঁ আৰু পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি পূজা অৰ্চনা আদি চলাই গৈছোঁ আৰু ঠিক মিয়লি 3 বজাৰ লগে লগে আমি এখন প্ৰতিযোগিতা হাতত লৈছোঁ এইখন আছিল কলজ ভাঙা প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাত বহুতো প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰ আকৰ্ষণীয় বহুতো দৰ্শক হৈছে
সেয়ে আমি কলস ভাঙা প্ৰতিযোগিতা সমাপ্তি হোৱাৰ পিছতে আমি বন্দিয়া আৰতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্দিয়া আৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে আমি আমাৰ আৰতি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰতি প্ৰতিযোগিতা সমাপ্তি হোৱাৰ লগতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ শংকৰ ধ্বনি প্ৰতিযোগিতা। শংকৰ ধ্বনি প্ৰতিযোগিতা সমাপ্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি অতি আকৰ্ষণীয় প্ৰতিযোগিতা যিটো নেকি ধামাল নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, সেই ধামাল নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধামাল নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ 3টা গ্ৰুপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰথম গ্ৰুপটোৰ নাম হ'ল গণেশ লেডি গ্ৰুপ, দ্বিতীয় গ্ৰুপটোৰ নাম হ'ল ৰাধা ৰাণী গ্ৰুপ, তৃতীয় গ্ৰুপটোৰ নাম হ'ল মৰ্ণিং গ্লৰি গ্ৰুপ। এতিয়া আমি অহাকালি আমাৰ দ্বিতীয় দিন হ'ব আৰু কাইলৈ আমাৰ কিছুমান প্ৰতিযোগিতা আছে। কাইলৈ আমাৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড, আমাৰ কাইলৈ আছে উৰ্ধনি প্ৰতিযোগিতা আৰু আজি হৈ যোৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ কাইলৈ আমাৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ব। গণেশ পূজা আমি পাতা আজি 3 বছৰ হ'ল, 21 চনৰ পৰা পাতিছোঁ, 3 বছৰ হ'ল। আমাৰ ৰাইজে আমাক বহুত সহায় সহযোগিতা আশীৰ্বাদ দিছে, পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আমি পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা। আমি লাংহিন বাৰোৱাৰী সৰ্বজনীন গণেশ পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত এই পূজাখন পাতিছোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে পাতি গৈছোঁ আৰু পাতিয়ে গৈছোঁ। Tang te pinya birta bangkela ponsi kang toniklo kadok kawetami domitakmi kurwangthu.